Assalamu alaikum. Sanders. Xudo buyursa mına nazarыңарда. Сандерстың атасы Ландрас, енесі 80-дің қызы. Рамис Жұмабаевтан шыққан. Мына бисмилла деген деле жилик баш, мына корпус. Машалла. Буттан шыққандан ет алып жатқан кезі. Ушундай. Куйрук толкулдат. 1.04 бойы. Козлар мыкты берип атат. Бuyursa. Ana şundan kaç kurba ekan. Baş çoğla просто бұл. Құлақ аябай эле чоң, узун байке. Может быть даже 22-дир. Просто уже баш чоң ойду да 3,5 жаш. Бұл жазға апрелде 4 жаш болобу эле ушундай да. О. Апрелге 4 жаш байке мына бышкан кочкор. Аябай эле светлый. Бул эттенгенден кийин жаркырап калат. Башындай болуп эле светлый болуп калат да.